Uyu munsi amagambo Imana yashyize ku mutima turaganira ku marembo arindwi tunyuramo akomeye. Rimwe muri aya marembo arindwi, irembo rimwe gusa niryo dufiteho ububasha bwo gukingurira Imana. Ayandi yose Imana yafiteho access. Ariko rimwe mu gitabo twasubye byahishwe umurongo wa 7 tutabajirijeho avuga ngo ufite urufunguzo rw'inzu ya Dawidi ukinga ntihagire ukingura, kandi ukingura ntihagire ukinga. Rero Imana ifite ububasha bwo gukingura no gukinga mu budahangarwa bwayo. Ibaho ibera hose icyarimwe, izi byose ishoboye byose. Niyo mpamvu twayikurikiye. Rero impamvu turi inyuma nuko tuzi neza ko isi byose n'igihe twacamikiwe tudasobanukira impamvu turacyamura ibintu ko ariko ntacyo bitwaye. Turi kumwe n'izi mpamvu turi muri ibyo tuba turanyuramo. Rero iyo ngiyo ngirakinga igakingura. Iyo yakinze ntaho ushobora gukinga. Amen amen. Gukingura kandi yakinguye ntaho ushobora gukinga. Uko niko bimeze, uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko muri ibijyanye uko ari ibintu tugiye kureba, umwe wenyine niwe Imana idashobora gukingura. Kuko nyuma yo kurema yahise ihereza urufunguzo umwana w'umuntu. Uwo nta wundi ni umutima wawe. Umutima wawe niyo hantu honyine Imana idashobora gufungura. Ariko ahandi hose Imana yafungura igafunga uko yishakiye. Ariko umutima wawe Imana kukuyobora, Imana kukuganza, Imana kukuzamo, ugomba kubigiramo uruhare. Nta muntu Imana ifata ku ngufu. Nyuma y'uko Imana iremye Adamu, Imana yamushizemo cyo guhitamo. Iki Imana iracyubaha. Hari ibintu bine bigeze iyi miryango uko ari irindwi. Amen. Ibintu bine. Icya mbere yose ni Imana yaremye. Icya kabiri ariko siko yose Imana ifiteho ububasha. Nabisobanuye ko harimo rumwe Imana idashobora gufungura, ari umutima wawe. Icya gatatu, buri muryango ufite uruhara rwago cyangwa se aho rutandukaniye n'undi muryango. Siko bose banyura muri iyi miryango ngo bayirangize bose muri iyi si tubayeho. Hari abaciye muri ibiri, hari abamaze guca muri 3 bayivamo muri iyi si, hari abamaze guca muri 4 bagenda batangije ya 7. No, abantu bivanye na understanding no gusobanukirwa. Amen. N'amahitamo bagenda bagira mu buzima bagenda bamisingiye imiryango ugasanga avuye mu isi aciye muri ibiri gusa cyangwa se 3.